Svaki susret s Argentinom i Čileom je nezaboravan i nekako drugačiji. 2012. prvi put se i Peru našao među organizatorima Dakar Relija. Prašina, blato, sunce, sneg, vrućina i neprohodni tereni. To su samo neki izazovi koji svake godine čekaju učesnike najopasnijeg relija na svetu. Samo najspremniji i najsrećniji mogu im odoleti, a oni koji ne uspeju, po pravilu se vraćaju i pokušavaju ponovo. To je strast, ali i želja da se stigne do cilja, a na tom putu najteže je pobediti sebe. Dakar Rally 29 godina vožen je u Africi, pa je zbog pretnji terorista 2009. prebačen u Južnu Ameriku. Već 4 sezone otkrivamo ovaj kontinent i svaki put se iznenadimo njegovom lepotom, surovošću, ali i ljudima, uvek spremnim da popričaju sa vama i pomognu ako treba. U ambasadi Srbije u Buenos Airesu uvek nas dočekaju prijateljski. Za motociklistu iz Subotice Gabora Sagmajstera i njegov tim, ambasador Gordana Vidović svake godine priređuje prijem. Marko Kopunović, Aleksandar Bilanović i reporter RTS-a treći put prate Dakar Rally, a novi članovi ove male ali odabrane ekipe su Vlade Rajević i Gligorije Gligorijević. Nakon koktela u ambasadi, slobodan dan u Buenos Airesu po pravilu se provodi u Kaminitu, živopisnoj četvrti, poznatoj po sjajnim restoranima i tango plesu. Tu nas i muzičari čak prepoznaju. Estamos con nuestros amigos de Serbia, con el Rally Dakar ahí de Serbia. Vamos todavía. Vamos. Bueno, y de ahí San Pablo, ahí. Nekadašnji motocross šampion Srbije Vlade Rajević došao je da navija za Gabora, baš kao i novinar Eurosporta Gligorije Gligorijević. Vrlo brzo uklopili su se u naš tim. 28. decembra u mestu Zarate, 100 km od Buenos Airesa, susret starih prijatelja, takmičara iz Slovenije Mirana Stanovnika, koji je prošle godine bio 11. u generalnom plasmanu, i Gabora Sagmajstera. Predstavnik Srbije 3 puta je učestvovao na Dakar Rallyu i sva 3 puta stigao je do cilja. Posle uspeha sa motorom od 690 kubika, vreme je da se upozna sa novim KTM-om od 450 kubika. Tu su i mehaničari iz Nemačke, Kaiser Torsten i Kornel. Ponovo će pripremati motore za Gabora, Mirana i novajliju u ekipi Ferdinanda Kraigla iz Austrije. Za razliku od prethodnih godina, Dakar Rally startovao je iz mondenskog letovališta na obali Atlantika. I dok se Argentinci u Mar del Plati pripremaju da novu godinu dočekaju na plaži, učesnici Dakar Rallya obavljaju pripreme za najteže automoto takmičenje na svetu. Morat će da pređu put dug 8364 km po teško pristupačnim terenima Argentine, Čilea i Perua. Od 1. do 15. januara vozit će 14 etapa, imaće samo jedan slobodan dan i mnogo izazova. Vidite vi sami kako je tu vreme u Mar del Plati, apsolutno je leto. Još ćemo uživati jedno 2-3 dana u ovakvoj atmosferi i posle krećemo na pravu trku, što će biti otprilike 8500 km. Biće sigurno gustih dana i teških dana, ali ja se nadam da ćemo ipak stići do Lime. Tamo još nisam bio nikad i ipak ćemo predvladati i Peru. Opet sam sa mojim velikim prijateljem iz Slovenije, Miranom Stanovnikom, zajedno u ekipe. Jako je pozitivna energija jer je vlada ovom timu, zato smo i uvek stigli do cilja od kad smo zajedno, i imamo novog člana Ferdinanda koga ne poznajem, ali ja mislim da je ovaj kolega naš koji je timski kolega, ja mislim da je apsolutno super lik i komplet nas trojica ćemo super da funkcionišemo u ovoj ekipi. Treba znati da su tu, da imamo perfektnog majstora Kaisera Torstena iz Minchena koji je već 4. godinu s nama, tako da sutra još treba da obavimo neki tehnički pregled i administracioni pregled i prvo krećemo na pravi izazov.
Šta je to što vas privlači Dakar Ralliju? Pa to nema jača trka na svijetu od Dakar Rallija, tako da ja sam tu već 20 godina u motosportu, sve sam prošao tako reći, ali Dakar Rally je number one i ja mislim da nema jače trke i većeg izazova za one motocikliste koji voze enduro ili motocross. Volim one prave izazove što drugim ljudima na neki način ne mogu da priušte. Ja to volim i živim za to isključivo. Zato i dolazim na Dakar Rally, jer milion puta dolazim u takvu situaciju da ne vidim kraj, ali ipak nekako prevladam to i idemo do kraja i ja se nadam i ova godina ćemo stići. Mogu reći, tu je ipak neka specijalna atmosfera ispred Rallija 2012 Dakar i mi imamo nekih briga kao takmičari, trebamo da spremimo puno stvari za sutrašnji tehnički pregled, onda trebamo da pripremimo svu dokumentaciju i tako dalje, tako da sa mehaničarima imamo nekih problema još da rešimo, ali ja sam siguran da će to sve dobro da krene. Ponovo ste u ekipi sa Gaborom Sagmeisterom. A to je neka stara, prava ekipa. Ja mogu reći da se kao takmičar jako dobro osjećam u toj ekipi i znamo svako što radi, svako zna svoj posao i pravo smo društvo, pravi je tim i samo tako može da nekako ostvarimo naše zajedničke ciljeve i da se dobro provedemo i da napravimo dobar rezultat. Za razliku od Srbije, u Argentini je uoči nove godine bilo baš vrelo. Atlantski okean bolji je od bilo kog rashladnog uređaja i nije toliko hladan kao što se priča, bar ne u ovom delu sveta. Zamislite da se kupate početkom juna u Grčkoj. Problem je samo dok se ne pokvasite, a posle uživate. Znam da je u Srbiji sada dosta hladno, ali u Argentini tek je počelo leto. Dosta je vrelo danas, 38 Celzijusa, tako da ćemo morati malo da se rasladimo. Dakaristi i na plaži privlače veliku pažnju. Zdravo, ja sam pilot helikoptera argentinske vojske. Pratit ću Dakar Rally i posmatrat ću te iz vazduha do kraja relija. Vidimo se na cilju. U Mar del Plati proveli smo 4 dana. Iznajmljena je kuća sa garažom u kojoj su mogli da rade mehaničari. Vreme je proletelo u pripremama za takmičenje. Aleksandar Bilanović već dugo živi u Latinskoj Americi. Zadužen je za logistiku pratećeg tima, ali i za zdravu ishranu. Na njegove sokove od voća i povrća, salate i ostale đakonije, verujte, čeka se u redu. Tehnički pregledi i verifikacija posebno su zahtevni za učesnike relija. Potrebno je više od 30 pečata na knjižici da bi se prošli rigorozni pregledi i kontrole. Sve se proverava. Ni finansijski deo nije zanemarljiv. Startarina košta 14.400 evra, mehaničar oko 3.500 evra, prateći kamion 10.000, gume 7.000. Opremu vozača potrebno je platiti 5.000 evra. Kad se tome doda i cena motora od 30.000, zavrti vam se u glavi. Zahvaljujući Europetrolu i Eurogasu, kupljen je novi KTM, a ostali sponzori Gabora Sagmeistera obezbedili su sredstva za takmičenje, rezervne delove, osiguranje, smeštaj, hranu i aviokarte. Drugim rečima, ovaj projekat vredi minimum 90.000 evra kad su u pitanju individualci motociklisti. Postoje i jaki privatni timovi, ali i prebogate fabričke ekipe, čiji su budžeti milionski. Zanimljivo je da najjeftiniji dolazak na Dakar Rally sa trkačkim automobilom košta oko 300.000 evra. Administracioni pregled je gotov. Koliko je trajalo? 2,5 sata smo kompletno sve završili, sve je bilo ispravno, imali smo dovoljno para sve da platimo. Idemo sad na tehnički pregled, još imamo 3 rubrike da ispunimo, dobijemo pečat i posle idemo u Park Fermé i sutra u 3 sata krećemo na podijum. Máquina número 63, Gabor Sagmeister. Pozdrav za Srbiju, idemo do kraja! Hurra! 4 do 5 sati traju verifikacije i tehnički pregled. Potom svaki takmičar odlazi na podijum i nakon toga vozilo ostavlja u Park Fermeu. Trostruki pobednik Dakar Rallija i prošlogodišnji osvajač drugog mesta u konkurenciji motociklista, Francuz Depré, ekskluzivno za RTS je izjavio: Ja sam Cyril Depré, u Argentini sam zbog Dakar Rallija, naravno, očekujem da ću dati sve od sebe, trudit ću se da uživam i pobedim. See you, Serbia, ciao! Hey Serbia,
Zdravo svima u Srbiji, kako ste vi tamo? Iskreno, mi smo došli ovde da se borimo za pobedu. U Argentini, Čileu i Peru se održava Dakar. Biće mnogo zabavno. Za vozača Hamera, Robija Gordona, to je možda zabava, ali za mnoge takmičare i nije. Prestoji start i prestoji podijum. Sutra smo u 15 sati na podijumu, a start je 1. januara. Prvi motocikl kreće ujutro u 4 sata i 45 minuta. Ja ću otprilike da krenem oko 5 sati i 15 minuta. Dan uoči starta navijači Mirana Stanovnika, Slovenci koji žive u Argentini, poželeli su i Miranu i Gaboru